Ok, dobar dan svima koji gledaju video. U ovoj današnjoj prezentaciji pokušat ću, naglašavam pokušat objasniti razliku između apsolutnih i relativnih vrijednosti nekih ćelija. Ovo je znanje koje nam definitivno treba ukoliko se želimo Excelom napredno služiti. Oni koji ovo ne shvate imaju šansu raditi neke druge poslove, ne znam. Može osoba raditi nešto drugo u toj firmi, možda biti super tajnica, ali izrađivati naprednije tablice, izračune, to definitivno bez ovog predznanja nije moguće. Znači, ovo je vrlo, vrlo bitno za sve one koji se žele Excelom služiti napredno. Ok. Ponekad imamo u Excelu, u nekim formulama, imamo potrebu, baš nam treba da neka adresa zadrži svoju poziciju, a neka adresa se treba mijenjati s obzirom na kopiranje te formule. Možemo je kopirati prema dole u stranu negdje. Ali, znači imamo dva tipa adrese ćelija, apsolutnu i relativnu. Ok, ajmo krenuti sa ovim primjerom, pa da to pokušam objasniti. Zbilja pokušamo objasniti ovo tu. Ovo je inače ljudima vrlo, vrlo zbunjujuće. Možda zato jer je zbilja to teško objasniti, pa možda je to razlog. Ali prednost videa, možete to premotati i pogledati nekoliko puta dok to ne shvatite. Čisto sumnjam da će ovo neko shvatiti iz prve, jedino ako ja to zbilja pojasnim. Profi, nisam profi u poduci, tako da ne znam, ajmo probati. Ok, ovdje imamo nekakvu tablicu, imena, bodove, postotak i maksimalne bodove. Znači, to bi bili recimo nekakvi rezultati testa. Osoba 1 ima 50 bodova, osoba 2 25 bodova, od maksimalnih 10 bodova. Mi ćemo ovdje izračunati za te osobe postotak. Znači, jednako ovaj broj bodova podijeliti sa maksimalnim brojem, to je to. Jednako ovaj broj bodova podijeliti sa 100. Jednako ovaj broj podijeliti sa 100. Jednako ovaj broj podijeliti sa 100 i tako dalje. Ovo već, ispunio sam 4 broja, već počinje živcirati. Znači, ajmo vidjeti šta se tu dogodilo. Znači, H5 podijelimo sa J4. Ispod 4, od toga H8 sa J4. Znači, tu možemo uočiti da nam se ovi lijevi brojevi mijenjaju, ali ovaj J4 ostaje uvijek tu, nepromjenjiv. Ok. Zamislite da mi ovih osoba, ovdje na ovom primjeru ih imamo 7, zamislite da ih imamo 100. Ajme majko. Dok bi to ispunili, posjedili bi.
To želimo izbjeći. Kako to radimo? Znači, sa ovim znakovima dolara možemo neku, samo jednim, znači upisali smo radnju, da li je to zbrajanje ili je to nekakva formula ili dijeljenje, množenje, nebitno. Upisali smo u jednu ćeliju. Ja ne želim upisivati sve do dole, ovisno koliko vi imate tih podataka. Ja to ne želim sve do dole upisati, nego želim to riješiti sa jednim unosom i to je to. Znači, rekli smo ovaj broj s lijeve strane nam se mijenja, a ovaj broj mora ostati uvijek ovdje J4, ovaj broj 100. Kako ćemo to napraviti? Kliknemo na ovaj broj J4 i želimo ga napraviti fiksnim, nepromjenjivim, znači da ta adresa ostane uvijek ta adresa. Sa tipkom F4 jednom je pritisnemo, dobijemo znak dolara ispred slova J, odnosno to je stupac J, i ispred broja 4 to je redak 4. Enter. Sada povučemo podatke, kopiramo prema dole. Svi su nam podaci točni. Znači H5 J4, H6 J4, H7 J4. Ovu ćeliju, adresu ove ćelije J4 učinili smo apsolutno. To je to i ne mijenjamo je. Fiksna je i to je ono što nam je trebalo da ne ukucavamo sve ove pojedinačno prema dole. Ok. Drugi primjer. Tu imamo nekakvu tablicu i želimo dobiti ovdje, ajde, nekakav automatski zbroj. To je 10. U redu. Ako ovo povučemo u desno, to je to. 10, 15, 20, 25. Znači, to su nam rezultati. Ajmo vidjeti šta smo tu dobili. A5, A8. Evo ga, raspon od A5 do A8. Morate znati da su ovo rasponi ili određene, na ovom primjeru je raspon, adresa, od A5 do A8. Ok. Ovdje je B5 do B8. Ovdje je C5, C8. Vidite da se u tom našem povlačenju, odnosno to je kopiranju u stranu, mijenja se stupac iz A u B, onda C, pa D. Ali ovi brojevi uvijek ostaju isti. Ok. Ajmo probati ovu, stvari da napravimo ovako. To je još nekakve ćelije, da se ljepše vide. Ajmo probati ovu formulu kopirati i zalijepiti je tu. Možete pogoditi koji je rezultat. Znači, ovdje smo imali 10, 15, 20, 25. Da vidimo tu. 12. Kako 12? Kad je zbroj ovih ćelija 15. Ajmo vidjeti šta se tu dogodilo. Formula je u ovom kopiranju uzela raspon
od B6 do B9. I rezultat je toga 12. Znači nije nam uračunala ovo gornji redak. Ajmo probati ovdje dole. Znači tu je bio rezultat ovog 20. Ajmo probati ovo kopirati i zalijepiti je ovdje. 11. Ponovno ćemo vidjeti. Evo ga. Ponovno rezultat netočan i sad nam je, pošto smo se spustili još jedan redak dole, u ovom primjeru dva gornja redka nije uzelo u obzir. Na ovom tu primjeru možete vidjeti da Excel pamti raspon. Raspon od A5 do A4 od A5 do A8 su 4 redka. 1, 2, 3, 4. 4 redka. Kad smo mi kopirali, spustili se redak niže, formula je i dalje radila ono što smo njoj mi rekli. A rekli smo joj da 4 redka računa. Znači raspon od 4 redka. Kad smo se za još jedan redak spustili, ponovno 4 redka. Na koji način ovo riješiti? Dakle, treba nam da kad povlačimo, kopiramo ovo, da nam se mijenjaju stupci iz A u B, iz B u C, iz C u D. Ali da nam uvijek raspon bude redaka fiksan, nepromjenjiv. Ovi brojevi od redka 5 do redka 8 moraju ostati apsolutni, odnosno fiksirani. Dakle, trebamo relativnu adresu stupca, a apsolutnu adresu reda. Napravit ćemo to tako. Ispred broja redka stavit ćemo znak dolara i ispred drugog u ovom rasponu, drugog broja redka znak dolara. Ako rezultate kopiramo u stranu, točni su. Ako kopiramo, pastamo jedan redak ispod, rezultat je točan. Ako kopiramo još jedan redak ispod, pastamo, rezultat je točan. Ovdje smo imali primjer apsolutne vrijednosti jedne ćelije koja mora ostati nepromjenjiva. U ovom slučaju smo imali promjenjiv stupac, ali nepromjenjiv fiksan, znači apsolutne brojeve redaka. Ok. Na trećem primjeru, malo ćemo to približiti ovako da to malo ipak bude preglednije. Na ovom primjeru imamo kombinaciju, to je
ponovno treći primjer, treća situacija na koju možemo naići. Napravit ćemo jednu tablicu množenja. Znači, vrlo jednostavno, jednako ovaj broj puta ovaj broj. 1 puta 1 je 1. Znači, želimo ovu tablicu ispuniti da budu točni svi podaci. Ako E20 puta E19 povučemo prema dole, znači kopiramo prema dole i u stranu, vidite da ta tablica množenja nema nikakvog smisla. Ovo su u potpunosti netočni podaci. Kako to napraviti? Možemo jednostavno raditi ovo puta ovo i tako cijeli dan. Međutim, mi to ne želimo. Tablica množenja. Podaci za ovu tablicu imamo u jednom stupcu, stupac E, i druge podatke koje imamo u više stupaca, ali uvijek su u retku 19. Znači, u ovom slučaju imamo stupac E, ali promjenjiv redak, a u ovom slučaju imamo promjenjive stupce, ali apsolutan redak. Dakle, E, rekli smo, mora biti uvijek nepromjenjiv. 3 put kliknete F4 i stupac E je apsolutan, redak je promjenjiv. U ovom slučaju rekli smo da mora biti redak 19, apsolutan, ali promjenjivi stupci. Ako sada formulu kopiramo, svi rezultati su točni. Poanta ovog je da u nekim tablicama koje imaju ovako poprilično podataka, mi nećemo morati gubiti vrijeme sa unosom u svaku ćeliju pojedinačno, već upisat ćemo jednu računsku radnju ili formulu i za sekundu biti gotovi sa tim izračunom. To je zbilja vrlo, vrlo bitan dio, vrlo bitno predznanje ukoliko želimo izrađivati u Excelu naprednije tablice i služiti se sa formulama. Nakon ovog je zbilja vrlo jednostavno. Sve što morate naučiti je proučiti formule sa kojima se služite. Znači, morate znati šta koja formula traži, koje vrijednosti morate ubacivati, upisivati u formulu. I kad pročitate nešto o toj formuli, onda jednostavno znate se koristiti. Ovo je vrlo bitno. Znam da prigrijava mozak. Ovo je komplicirano za objasniti i jako
zbunjujuće za ono ko ovo sluša. Ako je netko ovo iz prve shvatio, ja mu zbilja čestitam. A za one koje to nisu odmah shvatili, prednost videa je da pogledate to koliko god želite puta dok ne shvatite. Zbilja naglašavam da je ovo vrlo, vrlo bitno predznanje za sve ono što slijedi i ukoliko se ovo potrudite shvatiti, neće vam biti žao. Malo ćete pregrijati mozak, pa ćete onda reći jao, kako ovaj loše objašnjava. Ali evo, namjerno pričam polako, jer u Excelu je svako od šta god da radite, radi se polako, strpljivo, postepeno, korak po korak. Vrlo je bitno da ljudi ovo slušaju i nauče tako raditi. Polako. Jer u ovom slučaju ovo polako zapravo je brže i puno učinkovitije. To bi bilo za današnju prezentaciju to. Evo, neću više gnjaviti. Probajte, pokušajte zbilja ovo shvatiti. Hvala na gledanju i pozdrav.